Na Serevou ke Paradise Beverages. Rongada na itala no anindona Serevou na VTFM. Na tali mangi-mangita kina vei-ka member leta na matasere. Unuar to da butu makina. Drendre la kudurumi me voqa-voutaki kina na tatandra nisa sanga. Ongori na vei mani walu na vei mbongi ni moniti kina waka-romboka. Na MV mbongi ke iko. Ona sarava live talenga na VTFM Facebook page. Karaoni sarava talenga kina na kena yalo. Na makatalenga na idhobi voqa-voutaki kanta solitiko na vei mbongi ni lotu lewu. Kamu soma nga maina taro kanta tarong ini utina kena talno ta kena ser. Serevou ke Paradise Beverages na VTFM. Comida ngai kachi. Na Serevou and VTFM with Bounty Strong. Yung yauwa ni nanda Serevou kay Paradise Beverages with Bounty Strong and boy winani ku sa kambre ko VTFM nando to program ko ng bongi dinday alto so mabata magindo men balitira sa nga na vei-matasere ni kena may basi kita kita podi kamay voqa-voutaki kina na vei Serevou boso tu no maimbiu na sa kambre ko en VTFM en besinga au bambola tsaka ni bekim ni kedena ito kanini ando boto ko mengori en wasi ni ngona binango beki da bagitsaka ni bekim ni na semoto mengori nonda be vale wakina bekim ni talanga na semoto mengori nonda be korokoro na ito kaninga ni benga rabingo makra sikasa bekim ni sa kendo boto ko mengori wakina bekim ni talanga nando boto nga may en live en Facebook page ni VTFM
en mbongi vinaka nikua nitakini na marataki chiku na nonda veitokoni en wasi ningone vinango en nabuko ni itabi nindu endangaraba en dabawa vinaka chunga ni andarawa nimbo rongo tu nonda monro irna vei-matasere mai ndobo chuku patiki kenda en mbongi vinaka nikua nonda Serevou unda rongo chuku mai na vidana mbongi saoti na nonda Serevou ya en mbongi vinaka nikua dabawa vinaka kina ni ndotal tungan na nonda Serevou toka na mbongi nindai nonda to serengo na Northern Band Boys go nambula endendre na talo ni sere en nangi rongo da malu tiko ia sanga nindo na matela ni itala no memboleta na Serevou yesa tukuni koenga na sere pakati ko keneda na nambula ndendre mai berto na ilolongo na Northern Band Boys wabna kina company na Paradise Beverages with Bounty Strong en mbongi ni ko na buno na veitokoni tiko weekend Serevou ni sana nimbi kete choni kina na itokani ni semo taka mengori en Facebook page live wakina be kemi na ndo tal mengori na bibuno ni sosiango na men nomuni wami mbinga kibuana nrepo ni LM141 do Yo so mambo sunga ni wiki mnika vile tokani ni sasa mtu mwengo re na mbogo binani kuwa na Facebook page ni VTFM mambo sunga vikale beti roko ni mbole binaka kia mniba akele bei chali wuni saa isa mbole binaka matagali akele pi mawa ni mbole binaka tau wakile bei baka Naomi ni mbole binaka Thomas Ngar ningyo mbole binaka maitau na bale bona ndiki taka chuma sarga kamre gor VTFM itoka ni churi buni bengara bena mbogo binani kuwa sadam palpi mbaini walu zolbina isa mai buna rewa machi stop akoto kwe beyoni Edwina o Aju o Tensi buka mimbinga bu wangaliba bina bale buka sadam palpi mbaini walu na buka ni bina ni michi bina boy ni kwa sani latu pule bina mai tau isa tau bina bale buna siya tal chunga mai Naomi Ndelana mbule bina bina ni mengani kina be yartona boys nga sosiang kona tiga ngori mai arroi wa mimbinga bimba me chiosani ndom bole binaka lela bail ni bole binaka arna en matagali na bale bona si lela mbale bole binaka matagali esti ngari wanga ni bole binaka metau mai senganga mazuata mai morte gitu kana ganga ni skuna bol da wiri tunga na mbilo ni walu ti moku mate wa bole tatali be jau seni mbale ndo bole binaka ni mengani kile be roto nguni ngoni tiga ngor mai vale ya waile lai maimba wira ni mitabi ni bole binaka zola ngali mengini mengani kina be we ratawi tambu nandilei ngonga gebi bro tumba timodhi bunisa maika pa miminga kibe chosese ke dodo na fomani lewe ane ndingi tagi mbule binaka mai mbabu mai nanronga mbule binani ta James Talamela tumbula parong sa chuma mai Brisbane na mboga binani kuwa bakina wa mbule tatari matangali ya nailango migrate sinumboni mbule binaka matangali chale sina karawan da mbule binaka magana ni mituga bara mbule binaka
nanimitaga ni kina ngori namba correction center ngangori an rambongi adakatik ngangori Major Rawa Sergeant Rasila Nax na buri bina nimitik mai nambongi bina ni ko sa take note take to ni ngor no mundo bina nemi gai siamo te ni medavai ni na tini karona kaloko na mbongi ndenda ya multa tungan mi merani tibanga zola bina may nanimitaga ni kina ngori bi kemendonga na rambo gitiga ngori by na Thames Hospital by New Zealand dom bolo bina kabani ni bina taltani by Nora kilay lakemba may nandawa lot 18 Vother Road nandawa nanimitaga kina matubale ngori na kilay lakemba Diana Mahesh Naikara bolo bina Diana. Thank you for joining us this evening. Na Serevou en VTFM with Bounty Strong. Ito tako na kena may berito ni Lolo na Northern Band Boys nambulan renre. En muni nanda program ko ni Serevou kay Bounty Strong en bongi binani ko Paradise Beverages en muni non veitokoni tigo weekenda. En wase ni ngau na binakango. Yang gena makatal tigo mai beke muni na siya mo chuk mengori. Gena makatal tigo mai nonda ya woni namboti. En be mama na thiwa nitekini na mai vina de baki da mai ronga tal no tal tunga na mbongi vinaka ni siga ni kwa kenango men namuni wa mo taka tunga ni ngori be ya lia ngali turanga ni mbona vinaka mena ni mani kina rudhi mbuna ase ngali turanga na mbongi vinani ko baki ni ele mai susu vei vinaya nanino vina ni mokino ngali turanga wakila kina kibwana nrebo ni LM141 Micheli Birimbale kire kire namu ni pasindia kena ngome namu ni ya mambo tatu kani ngori beke mndo na itokani ne ini reyoba ni mbulibinaka na staff ni Mbenga Lagoon Resort rayan rambongi tuka na mbongi ni kuwa wakina be Miriam Lokitirosi ni mbulibinaka amegene ni magani kina ngori ulemila chuchu ineri ngo my link road my lo toka Samuel betala so bo donando vivo ambatam batata ko san Vamos a ver ni lango migrate is about na bero na timiroro amen police na wange de sigedi kwa bando meke to binaka na ni mga kina ngori mereani manaini so se ngori chiga ngori na Gaji Road samambulai wana ni binate ni beke mdo na mbogini kwa Sani latu isa binabale tau na vina ni minasere oi kachi tau mai nandi ngori na bale bona semo chuma na mbogini kwa ndau lamani Ya, sana may dapat taltong kaya nanda wasi ningo nungo ni program ngo ni Serevou kay Bounty Strong and Paradise Beverages. Kaya naman kamay na nanda yauwa tali.